Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Xiyenge lexi xa Hlangani Gang xi tisile eka n'wina hi The Juta Cafe hi ku tirhisana na iBatu Media. Xangisha. Hey Jonathan, mitsika kuya kama dzoko na TV. Swila swalo. Hey, awara kwa he ri busy. Etrotlo manje. E3 kusukuse pete te sungula 2. Cable loko khoma la itiri. Khoma le ga itiri. Mitsika kuya kama dzoko bebe na TV. Hadi TV eh. Ya na TV eh ine. Ine xinga Ile kokenga dilingo. ile. Ale I right. All right. Hey, namuntlha a ku ri busy kahle no juluki ngopfu hi mhaka Jonathan a ni tivi ku mani a yena ne wa n'wi tiva wena I no nge za ya mahlweni Masitako ina kumeka ri ku every time kumeka le The Juta as Mr. podcast is sponsored by The Juta Cafe. The Juta Cafe kumeka khona Robert Sibukwe. Why ntshama ni message rata lexi? A wu tivi menchis. Menkis, we're not menchis. And no tshama throw off every time. The Juta Cafe kumeka Robert Sibukwe na menchis. Wa bontle ngo menchis futhi menkis. Yeah. Ixibunu. Lava itisa swakudya swa vona kota ku vona Ni nge zani ya mahlweni namuntlha hi na guest ya hina I mutsari wa tibuku mavizweni wa mina. Mutsari wa tibuku wena Mavizweni wa mina. oh kambe vito ra wena a ndzi vula lerin'wana vito va ku ta we was John lerin'wana va ri tivi lerin'wana yimanyana. So namuntlha hi na mutsari wa tibuku mi ta swi twa swo tala kwala mutsari wa tibuku ntsena ku na swo tala leswi va kumeka va ri ka swona. So before hi ya kule ku na xiphato xin'wana va nga xi share na hlekani Ni xelele mi nga dimeli wena. la ku xi hlayale u twa ku xi ri yini xiphato xi ri a ndzi na mhaka bayitsako nombelani loko yi sungula xi ri u ndzi twe kahle ina a ndzi na mhaka ku I mani wa ka mani u ndzi nyika yini kwihi naswona njhani I biltong kumbe I xikhumba u twe la sungula ku tsakisa kona hi la u na tihanyi kumbe wo vhavhava u rahile xifuva hi mbhongolo kumbe leswi endlekaka eVegas swi sala eVegas na what happens in Vegas stays in Vegas wa twisisa njhani twana pati leyi wena ntsena a nghenisa Va se wa nghenisa. u twa ku swi ri yini hambi yi nga phutseriwangi Se kandela de yini ni nga ta chavisa. u twa loko se ya ku hetele ku ri hi ta hlangana tliliniki hi le Thembisa la I xiphathi xexo a ni hleki ngone ri nexe na te hi ta
wa xikhomanga we xiphato lexi ya kwihi Boti. Eh? Mprofeta ka swin'wana. Va hlangana tliliniki impela. Hayi. Swi ni mprofeta ka swin'wana. loko ni hlaya namuntlha ni xi twa ku lexi a ni ya pfula hi xona u tivile u rahiwe mbhongolo namuntlha hi tshame na boti Ntsako Ya leswi nga tshamisa swona Nombelani. mi byela kahle mutsari wa kahle tibuku a mi hlohlotele hi yini ku nghenela ka mhaka liya. Hey. so hi nga se za hi ya kule ni vone mi ku mi phati ya nehawu mi phati ya ANC mi ve phati ka swin'wana na swin'wana kwala South Africa ene loko ni swi langutise ku na swilo swo tala ngopfu mi nga va phati ya swona mi ngo swi tshembu Ntsako i mani u huma kwini u busy hi yini kahle kahle No ni xo sungula ni rhandza ku va ku ni khensa ku va mi va na mina ka siku ra namuntlha na ku xeweta vanhu hinkwavo lava nga ku voneni ka this postcards. Ntsako Nombelani i jaha tiyela leri nga tswariwa eJim Jones ehansi ka masipala wa Collins Chavani loyi hi ngo yo wu lwela tanihileswi mi swi tivaka. Ntsako u yisile tidyondzo ta yena emahlweni aka tiyunivhesiti ta ku hambanahambana ni na degree ya accounting ni na honors ya business management ni na honors ya labor law sweswi ni le ku endleni ka BCom law xikan'we na MBA. Ntsako i mukondleteli nkulu eka nhlangano wa nehawu eka tiko hinkwaro kumbexana national organizer loyi a nga responsible na ti-university hinkwato ta 26 na NSFAS na ti-SETAs hinkwato ta 21. So loko mi vona vatirhi kha va yimisa nenge na voko henhla va rhangeliwa hi mina loko mi vona kha va nyuka tisalari ta vona ti ya henhla or miholo ya vona yi tlakukile hi mina ni va negotiatelaka ti-policies leti nga kona laya hi hina hi ti negotiataka hi ti tsalaka. Ntsako u ve a rhumiwa hi nhlangano wa nehawu ku ya wu yimela aka National Education Subcommittee ya ANC laha hi njhekanjhekisanaka hi timhaka ta ku hluvukisa timhaka ta dyondzo atikweni hinkwaro. Loko mi vona kha ku akiwa yunivhesiti eMpumalanga hi va hi nghenelerile loko mi vona Medunsa yi cinciwile va ku i SMU hi va hi nghenelerile Sefako-Magatho. Loko mi vona ku ri na Solplaatje University a Northern Cape hi va hi nghenelerile. Ntsako u tlhela a rhumiwa hi nhlangano wa nehawu ku ya va a tshama eka komiti leyi nga simekiwa hi holobye minister Late Nzimande leyi a ku ri yona a yi lawula timhaka ta COVID eka tindzawulo ta dyondzo ya le henhla. So loko va ku hi le ka level 4 hi ku va na ti-university va suka a swi va swi decide-we hi hina. Loko hi ku sweswiwani ha pfulanyana vana a va vuyi a swi va swi decide-we hi hina. Loko hi ku se a titlilasini ku nga ngheniwa a ku va ku decide hi hina na komiti leyi ya ha ri kona hi ku COVID a yi se za yi nyamalala ya ha ri na hina na swin'wana na swin'wana ene ma ha ri phati ya yona ene ha ri phati ya yona na sweswiwani. And then Ntsako i mutsari wa matsalwa ya ririmi ra manana hayi ku xilungu a ni xi koti kambe ni teke xiboho xa leswaku ni fanele ni kurisa ririmi ra manana ni tsala tibuku ta hina hi Xitsonga ni khavhara ti-topic leti vanhu vo tala va nga ti khavhariku tipolotiki swilo hinkwaswo leswi hi humbuluzanaka na swona hi minkarhi ni masiku. Kambe loko na ha ri a tertiary ni kumeke ni rhangela mavandla ya ku hambanahambana ya tipolotiki mo fana na vo SASCO ku fikela ka province ni ve matsalani futhi wa yona SASCO a Johannesburg region vo YCL hi tirhangelini vo ANC laha hi tshamaka kona hi tirhangerile na vo SACP hi tirhangerile. So hi ku komisa Ntsako hi yena ya loyiwani Hi murhangeri. hi yena murhangeri. Se laha mi ngo na loko hi pfa hi vona vanhu va yimisa voko na nenge n'we mi va byela ku va yimisa kumbe mi va byela ku swilo a swi fambanga kahle kumbe kanjhani? No hi rhanga hi vuya hi ta va nyiketa report ku ri hayi xiviko xi ri tani swilo a swi fambanga kahle n'wina mi te mi lava 10,000 or 10,000 kambe muthori u ri mali yaleyo a nge yi fikeleli. So n'wina mi ri yini i vatirhi va hi byela ku hayi hina hi nge he swi koti ku ya entirhweni ku kondza mali ya hina leyi hi nga yi koxa yi fikeleriwa. So hi twa hi vatirhi so hi xilungu veri we are worker driven we are worker control. So loko vatirhi va ku va lava strike hina hi ta fikelela swilaveko swa kona swa ku kuma tiphemiti ku ya vo CCMA hi fika hi declara ti-dispute until hi kuma certificate. No, okay. Wa swi kahle ngopfu. ku na lexi nga ni
hlohlotela ngopfu ne ku va ni mivitano a ni langutisele ngopfu timhaka ta vutsari ku hala makaya a hi matalo hi va na vatsari va Xitsonga ma twisisanyana hi na vatsari vatsongo va Xitsonga va tibuku ta Xitsonga na loko ku ri ku va kona there are quite few ni tiva na vanhu va Matsonga lava va tsalaka tibuku mostly they deal with va tirhana ngopfu na ta Xinghezi than ta Xitsonga ni tiva quite a few ku na Tiyana na yena u endla ta English but now she has a Tsonga book na sweswiwani so a ni lava ku tiva ku i xini lexi nga za xi mi hlohlotela ku mi va mutsari wa tibuku ta Xitsonga no xo sungula i ku laha ni tirhaka koho na tiyunivhesiti hinkwato leti ni tirhanaka na tona ririmi ra hina ra Xitsonga ri tsangiwe swinene ene ku nga ri rona ntsena mara ti-indigenous languages ti tsangiwile kambe ra hina ririmi hi rona ri nga tsangiwa swinene eka tirimi hinkwato leti hi nga na tona laha Afrika-Dzonga loko mo ya library swi nga mi tikela ku kuma buku leyi nga tsariwa hi ririmi ra Xitsonga hi ku hatlisa mara loko mi pendla tibuku hinkwato ti tsariwe hi Xinghezi mara loko mi hlaya tibuku ta vanhu vo fana na vo Frantz Fanon vo Karl Marx na van'wani vatsari va ndhuma va tsala hi tirimi ta vona ivi loko vanhu va lava tibuku letiya ivi ti hundzuluxiwa ti vuya ka ririmi leri mi ri lavaka whether ti ya ka Xinigeria ti ta ka English Afrikaans na swin'wana na swin'wana so ku na ti-translators na swin'wana na swin'wana so ni vone swi ri na nkoka ku ri ematshan'wini ya ku kurisa ririmi ra Xinghezi leri ri nga kula already swi fanerile leswaku hi endla contribution ka ku kurisa ririmi ra hina ra Xitsonga hi kota ku khavhara ti-topic leti vanhu va nga ti khavhariki loko mo ya a yunivhesiti ya Pitori namuntlha munhu loyi a nga tswaliwa kha a vulavula Afrikaans loko a ya tlilasini u dyondzisiwa hi Afrikaans yes Mutsonga wa hina u ya fika a dyondzisiwa hi Xilungu so swilo leswiya loko a swi dyondzisiwa hi Xilungu u fanele a swi processa swi vuya ka Xichangana a swi processa swi vuya ka Xilungu futhi loko ku ri exam paper i 3 hours loyi wani wa ka hina a nge swi koti ku heta phepha leriya kambe loyi un'wanyana u hatla a swi kota so sweswiwani loko ni tsala hi ririmi ra manana ku nga Xitsonga leri hi ngo Rokoja aveleni ra manana timhaka ta ku ta dyondza namuntlha loko no tsala hi socialism munhu u ta kota ku twisisa ku socialism i yini hi Xitsonga loko hi tsala hi 4th industrial revolution munhu u ta swi twisisa ku ri hi vulavula hi timhaka ta hundzuluxo na swin'wana na swin'wana a tlhela a twisisa ku 4th industrial revolution a hi yo sungula ku ve na yo sungula leyi ku nga the first industrial revolution leyi nga sungula vo England na vo Spain na swin'wana na swin'wana ku va na ya vumbirhi ya vunharhu ku ta fikela lahawani munhu u fanele a swi tiva ku khale loko u ri na tidonki or tihomu a wu fumile u ri na xikochikari mara tidonki letiya ti ve ti sungula ku susiwa endleleni hi xiporo ti-railway ti nga ha vi na vheli ti bohe nkarhi ma swi vona yana so industrial revolution yi sungule laha so loko hi kota ku tlhantlha swilo leswiwani hi ririmi ra manana munhu u kota ku fika a swi twisisa ku ku na 4th industrial revolution so lexi nga ni tlhontlha ku ni tsala hi Xitsonga vatsari va Xitsonga vatsongo hina Matsonga na hina ha ti tsan'wa hi hexe loko hi fika la xilungwini hi fika hi cinca hi vulavula tindzimi ta van'wanyani hi vulavula Xilungu hi vulavula tin'wana na tin'wana leti nga kona kwala Afrika-Dzonga handle ka ku ti mexena hi tintsangu so ivi ni ku mina aka xiyimo lexi ni nga na xona ni ta fika ni tsala hi Xitsonga loko ko va na munhu a ku lava tibuku ta mina a ri mulungu hi ta n'wi kombelela munhu loyi a kotaka ku translate a hundzuluxa a ya ka ririmi ra yena ku fana na vo Karl Marx vo Shakespeare na swin'wana na swin'wana to hundzuluxiwa ku kota ku hi twisisa mara lexi mi fanele ku mi xi twisisa i ku bibele kumbe buku ya ntima yi hundzuluxiwile yi khavhara ti-language hinkwato emisaveni kambe swi tsandza kwihi ku ri hi hundzuluxa buku leyi ya physical science or physics yi vuya ka Xichangana swi tsandza kwihi ku hi hundzuluxa simultaneous equation yi vuya ka Xichangana ku n'wana wa Muchangana ta kota ku twisisa ku loko hi vulavula hi 1 2 3 4 5 swi sukise kwihi u lava ku hundzuluxa swa for x ene swa kotela solfosh Xitsonga solfosh ku
kuma vuenti bya shit. swa koteka mo ni mi komba ku na timhaka ta mo ya ka economics ku na consumer price index ha swi kota ku i mpimo wa xavo mi yisa ka timhaka ta ikhonomi swa koteka sweswo swo taniya so loko vanhu hi tshame hansi hinkwenu hi pfula ti-dictionary ku na vanhu va nga tsala ti-dictionary tikulukumba ta Xitsonga ha kota ku langutisa marito hi hundzuluxela swi va tano loko mi tsundzuka hi 2016 ku ve na timhaka ta your fees must fall lava a va lwela timhaka ta mitsengo leyi chajiwaka hi tiyunivhesiti mara a ku nga ri swona ntsena a ku lweliwa na timhaka ta language ku ri loko ku ri lava va nga dyondza hi Afrikaans na hina hi fanele loko hi nghena a University of Pretoria loko va ku library liya yi fanele yi tlhela yi komba ku library hi Xitsonga Loko a ni sweswi ku ndliwa tindzimi ni xoko i tinharhu or 4 i Afrikaans, Xizulu, Xitswana, leya for English ti kumeka ti ri 4 it's either Xitswana or Xisuthu na loko podcast leyi hi nga na yona ku na vanhu vo tala ngopfu va nga vulavuleki Xitsonga va lava ku lava ku swi twisisa ku hi vulavula yini mara problem yi tala ku se ni fanele ni kumana na translator yo transcribe swilo leswi swi vulavulaka ene ku hava ka YouTube xilo lexi nga ta komba ku ni fanele ni transcribe from Xitsonga to English very fast Xitsonga is excluded na vona yi tsala foreign loko se u yisa ka transcribe se swi va difficult because now loko u ri ku editeni u fanele u type word for word se ni translate ni yisa ka Xinghezi ku na probably vo ma 20% ya vanhu lava languselaka YouTube leyi va twisisi nchumu mara va lava ku twisisa ku hi vulavula yini because it looks interesting va twisisanyana so mi right loko mi ku a hi tsan'wini and na hina hi hexe hi tsan'wa hina hi hexe maku already society yi veka ka situation yin'wana yo we are nothing va twisisanyana or we are regarded as a hi voniwe hi ri vanhu immediately loko sungula ku vulavula Xitsonga i nga ri wena a humi kona la South Africa wa twisisanyana va tlhela leswi nga vuriwa hi Botwise man loko u sungula ku vulavula Xitsonga what is that wa twisisanyana so hetelele u nga na mazulu ma tlanga ave va bala nga xixangana ena va tivi ku hi huma muti wun'we wa twisisanyana naswona loko hi heta laha ni fanele ni baliwe xongo le a va byala mazulu ku va nga vuli ku u nga va bala nga xixangana ya nyipa hi yona Shongwe is our producer is sitting at the back there and then today we even have a photographer so the crew is growing so fast so mi right kwala loko mi vulavula timhaka to hi tsan'wini na hina hi tlhe hi titsan'wa ene loko mi teke xiave or xiave ni ta ku yini rhengu ro mi tikuma mi ri un'wana wa vatswari va Xitsonga lava tibuku ta n'we ti kumeka ku a library na swi ta ku tibuku ta n'we ti kumeka a Alexandra library a ni sure ku ti-library leti n'wana ti kumeka kona kwihi na le swikolweni swa la Gauteng and then ku na buku mi nga yi tsala a na ha tsundzuku i novele or i poetry yi vongo Alexandra is it poetry i poetry Alexandra so buku leyiwani tanihiloko mi vona la yi na mukhuku yi na nambu luwa wu nga duma luwa wa Just so buku leyiwani i poetry mara lexi nga kona la ndzeni la i ku humesela mintlhontlho hinkwayo leyi hlanganaka na vanhu va le Alexandra Alexandra i lokixi leri ri nga simekiwa hi vo 1912 emisaveni ya munhu wa mulungu loyi misava yeleyo a hi swi tivi ku yi kume njhani ene vito lera ra Alexandra a ku ri ku xixima nsati wa yena mara Alexandra ku tshame vanhu va ku tala swinene vo Mandela va tsutsumini va tumbela kwalaya kereke ya Catholic yi sunguliwe kwalaya a Alexandra hi vo Sembuti mara loko mo ya Alexandra i ndhawu leyi nga le Upfichi vanhu va tele ku tlula mukhuku Alexandra a ku na mphakelo wa nchumu Alexandra handle ka gezi na mati loko ri mina laki mi tirhela kwala Sandton leyi na vanhu vongo va le Alexandra vongo va tshama kona tanihi vanhu va le Midrand va ngo hi le Thembisa mi heleketwa ntirhweni hi nkhuluko wa nkululo ku na magoji
vo mhani ma wa vona ve le ku swekeni ka swifaki marhumbi ve le ku kameni mbawula wu le ku tuvukeni ti-avanza ti ba tibele ri kala rixa nambu luwa wa jukskay wu tekela vanhu vutomi lembe na lembe ene a ku na lexi mfumo wu nga ku xi endleni wu kota ku ri vanhu lavaya va nga ha kumeki va ya tshama laya a kusuhani na nambu vanhu van'wanyana lava tihanyi loko va endle manyala ya vona exivindzini xa vusiku leswi va nga swi kuma va nga ha swi lavi va swi kulula va ya swi cukumetela kwalaya ku hava swihambukelo ealexander van'wanyani va tsutsumela kwalaya mara mati lamaya ka van'wanyani i monwa so buku leyiwani yi langutaka mintlhontlho yo fana na yeleyo ngopfungopfu ya vanhu lava va nga alexander na ku hikwalaho ka yini kahlekahle loko xileri ri nga kumi nhluvuko ku ve na mali ya ku tala alexander leyi a swi vitaniwa timhaka ta alexander renewal project alexander yi tele hi macomrade mara yi nyenyiwa hi nhluvuko va funye mali liya hinkwayo a ku na ncinco wu nga kona so va yi funyile mali liya so mara loko mi languta lokixi leriya ri rhandziwa hi mani na mani loko va ku munhu u fika joni vanhu vo tala ku fikeliwa alexander vanhu va matiko mambe like vo zimbabwe maputu va fikela alexander mi ta tsundzuka emmanuel stol la nga gwazagwaziwa laya a dlayeliwa ku va kha xavisa matamatisi so i lokixi leri ri nga na matimu ya kahle swinene ku na sayiti rin'wana ra heritage nelson mandela heritage mi kota ku tiva ku alexander yi tumbulukerini na swin'wana na swin'wana mara loko mi compara alexander na tindhawu tin'wanyana a swi fani hikwalaho ka yini vanhu va le alexander loko ku na mpfula va khomiwa hi stress mara loko mi tlula patu mi ya senten hina hi tshama ku senten hi yima ka tibalcony ta hina hi dzaha sigayi ni cuba hi nwa whisky yo costa vo ma 5000 or even more mara vanhu va le alexander va busy va le ku kaputeni ka mati van'wana lava nga na laki mi kuma ku mikhukhu ya yena a wu futi ngopfu u vekela bakiti laya so ni vona swi ri na nkoka ku ni tsala buku leyiwani mara ni yi tsala hi ririmi ra manano ku vanhu va ta swi twisisa ku alexander i ndhawu ya njhani hambi munhu a nga yangi loko mo hlaya xiphato xa alexander mianakanyo ya n'wina yi ta vhela yi mi byela ku ti le ku vuyeni alexander mara a yi languti timhaka ta alexander ntsena yi languta timhaka ta swikolo wa hi pfumala swikolo a kaya wa hi pfumala library a kaya hi luwa masipala wa collins chavani ku hava library hi ri yini tanihi vaaki va collins chavani leyi nga na malembe mambirhi manharhu hi hava library hi vula ku ri a hi na mhaka na ku vanhu va kota ku hlaya hi kurisa ririmi ra hina laya a collins chavani dyondzo yi tekeriwa mahlweni because ku na vatsari lava va tsakelaka ku nyikela tibuku ku fana na hina leswaku mani na mani a fika a kota ku tiva xo karhi hi swilo leswi hi tsalaka hi swona na swin'wana na swin'wanyana mara loko ku ri hava library ya swi endlisa ku yini so ti-priorities ta hina ti fanele ti cinca na swin'wana na swin'wana hi kota ku langutela vanhu so i mintlhontlho leyi nga laha dyondzo a vo finland for instance yi mahala vo switzerland yi mahala mara la afrika-dzonga a hi mahala nakona loko mi lava ku rejistara afrika-dzonga mi fanele mi rhanga mi toyitoyanyana na swin'wana na swin'wana yi langutisa timhaka ta ntlhontlho loyi hi nga na wona wa gezi na ku tshemba kumbexani hi le ku tirhiseni ka generator namuntlha laha ku sukusela hi 2007-8 laya mfumo wu nyikiwe a warning shot hi timhaka ta gezi ku demand yi higher than supply loko mo cheka hi sungule ku aka rini vo khusile vo mudupi na swin'wana na swin'wana mara loko ku nghena gezi a jim john ka josepha na swin'wana na swin'wana a ka ha tirha infrastructure leyi nga akiwa hi valungu hi nkarhi woluwa from vogezi tata escom so va woniwe khale mara a ku vangi na munhu loyi a nge te let me see beyond the mist and the fog ni fana na muxe because loko mi cheka muxe as much as vana va israel a kha va n'wi gungulela yena a vona madyelo ya rihlaza a ri la a nga kona so we need visionary so na timhaka ta kereke hi ti khumbili ku hi lava tikereke ta njhani ku na kereke yo fana na ya ka zexis ya ni ngheni yona mara ni languta mitirho ya yona yi ake swikolo yi ake titliliniki yi na tibazari yi na swo talatala leswi endlelaka timembara ta swona ta yona ku na vo fana na vo hope restoration ministries a Thembisa pastor Mathebula hi nkarhi wa covid yi nyikela about 1 million yi akela vanhu tiyindlu tolo a ku ri na campaign ya ku tlilina Thembisa hi mhaka ku masipala wa hina wa Ekurhuleni a wu le ku tekeni ka tibini na swin'wana na swin'wanyana yi nyikela hi tibazari sweswiwani ku na ti-top students probably tomorrow ku ta va kha ku announce ti-top students ti-top performers leti humaka Thembisa ti nyikiwa tibazari hi kereke mara ku na tikereke leti tona ti ngo teka aka vanhu
Ne? ti nga ha vuyisi a hi la ku vulavula hi mavito ma tona xandla famba xandla fambile Yes, a xandla famba xandla vuya Yeah, i xandla gwinya Wa swi tiva Yeah. i ntiyiso yaleyo a ni la ta ku byela phrase la so yini kasi wa jahi u nga fana a ni ta ku byela vo papa ya wa twisisa so yi khumba timhaka ta ku tala ku na vanhu mi kuma ku munhu u suka a fikela kwala Sunnyside a ri mfana a fika a humbiwa manu hi ku vona vuxongi bya doroba na leswi swi nga adorobeni okay a vona vanhu va xirhundzu lava va nga tshuka ku tlula vanhu lava a nga va siya akaya aka Josepha hi ku lava va tshwa ngopfu hi dyambu lava la Ene va tshwa hi- yena mi kota ku vona na misiha na ngati loko ku yo uzwe ku thuthu ukuya ivi munhu a dyiwa fikile. kwala joni a nga hayi ne le kaya a nga ha poseli na mali mara a kha a tirha naswona so i buku leyi nga fuwa swinene ni nga yi tsala hi ririmi ra manana a ku ri yona yo sungula yi kumeke amukeliwa aka Gauteng yi kumeka tilayiburari na le swikolweni so yi ta dyondziwa so lexi ni tsakisaka i ku munhu u endle contribution ku ririmi ra manana ri nga fi loko mo ya Alexandra for instance ku na swikolo swimbirhi laha ririmi ra Xichangana or ra Xitsonga ri nga sungula ku dyondziwa kona i Bekilanga leyin'wana na hi Tsundzuki recently yes so khale a ti nga dyondziwi a xi nga dyondzisiwi Xichangana boti mina timhaka boti hi byele hi byele sweswiwani loko mina na n'wina hi kumaniya na ntirho hi teka vana hi va yisa cure no na mixa loko n'wana wa n'wina a pfuka bya tiva vo it's not broccoli man. yes broccoli yes Ma swi twisisa n'wana njhani? ni jamukelinga get me a bottle of coke yeah it's delectable hey mina Ma swi yo twisisa njhani? bottle so Okay. ivi na hina hi tlhela hi tinyungubyisa ku vana va hina va tlhariheni mara n'wi tshikeni a ya endla lembe ro sungula yunivhesiti xilungu lexi a xi n'wi pfuni nchumu hi ku a nga swekiwangi aka lexi kahlekahle before ni vikaka laha ka ku sweka loko munhu a tsandzeka ku kurisa ririmi ra yena na ndhavuko wa yena wa fa ntiyiso lo culture ya hina ya fa ne loko mo ya IUP vana va xikolo va pfuxiwa hi vo ma-4 va dyondzisiwa culture ya xilungu mitlangu tigame leti va ti water endlaka games and all i timhaka ta xilungu hina ntiyiso ya hina ndhavuko yi file kara magava ya n'wana mi ta n'wi rhungisela nyana xibelani nyana hi mhaka ko minyuma ku loko mo ya a ka nkhuvo wa ku tekana a nga ri na xibelani oro yele mi ta fika mi khomiwa hi tingana ntiyiso so lo vo curo ti cinca culture ti tlhela ti hi mita ya hina ne ti tisa Ku tsala culture ya Western. xilungu eh ivi n'wana loko mi ya kaya loko ku fanele ku dlayiwa mbuti or swin'wanyana ivi a rila a ku you are murdering a goat it's a puri man Yeah. it's a puri Hey. it's a puri So- mami. so, it's not a god ririmi- it's a puri ririmi hi timhaka ta ku hi ri vulavula ntsena ma yi veka mhaka leyi ndhavuko wa hina i culture ya na hina. n'wana u fika a chela na timbuti mavito ka yena i swipopani Yeah. Ma swi vona? mara a yi swekiwi u ta swi tiva ku i nyama so ririmi ri na nkoka ngopfu hi ku ya hi mina ne hi fanele hi meka sure ku ri ririmi ra hina ha ri hlayisa ha ri defender because loko ho ka hi nga endli sweswo loko generation ya hina yo ka yi nga tsali hi Xitsonga yi tsala hi xilungu na mi byela ku come 2060 ririmi ra hina ku ri ta vulavula hi vanhu vatsongo because vana va nghena curo vana va nghena whichever expensive school lexi xi nga dyondzisiku ti-indigenous languages hambi mo ya a yunisa kwala ka makhelwana mi fika mi vona mi ku ni lava ndzawulo ya ti-indigenous language African studies African languages mi ta kuma yi ri na vanhu va 5 loko mo ya a Rhodes University ndzawulo ya tirimi ta hina yi rhangeliwa hi mulungu ena hi mulungu wa la kaya ma tlanga boti ntiyiso so hi ya kwihi loko swi te tani mara lexi xi nyikaka nyana hlohlotelo or hope timhaka ta ku at least masiku lama a palamende ku na vo mhani na vo buti na vo papa lava kota ku yima va vulavula hi tindzimi ta vona yes ku na minkarhi Floyd a vulavulaka hi Xitsonga eh Julius a vulavula hi Xipedi un'wana a vulavula hi Xixhosa na swin'wana na swin'wana hi ku khale ku ri language ya hina ku ri hi brainwashiwile khale i ntiyiso lo ku ri ririmi ra wena ri na nkoka ra nkoka i xilungu ra nkoka i Afrikaans so i swilo leswi hi faneleke hi swi avoida at all cost hi ti buildela ririmi ra hina swi tsakisa mi kuma ku mi ya kerekeni kaya a ni nge vulavuli mavito ya tikereke mi nga vuli mufundhisiwile ku chumayeleni hi xilungu eh ku na kokwani laya se ku fanele ku va na translate i mani a nga hi byela ku xikwembu xi twa xilungu ntsena
ene ku hava mulungu phela laha kaya hinkwenu hi matsonga Hey. hi mavhenda hi mapedi But my back, I'm a so mi ta dyeriwa awara hi luya a nga ku hundzuluxeleni ka leswi a swi nga ku vulavuleni hi mfundhisi Se- ene nkarhi wu na kereke nkoka kereke leyi fanele va ya 2 hours se 4 i hours 4 hours And I 2 hours telling go, we allow 1 hour. ene We loko allow no 1 byela hour. timhaka ta ku hundzuluxa swilo loyi a nga ta hundzuluxa novhele leyiwani Eh. yi ta luza swo swi luza Into is hold on. sweswiwani loko ko fika munhu a ku kamakhoma buchari bodi ni byela n'wina ve ri nyama i 50 rand ene yi tata xibakitani xa 10 liter ivi n'wina loko mi ya byela boti hala mi ta fika mi ku yar nyama kamakhoma hi mfo yi lahlile na loko u khomi 30 rand wa yi kuma so ma swi vona ku yi suka ka 50 rand Se yi ya ka 30 rand. loko yi suka ka 30 rand yi ya ka 20 rand so swi le ku Loko luzekeni luya swilo leswiya. loko luya a fika le a kuma kwa so se u tlhela na word of mouth ya rona. Yes, so Ava timhaka va to hemba twa. ngopfu le. so timhaka to twa or to interpreteliwa hakanyingi ti fika ti lose that essence or weight liya so hikwalaho ka yini hi chumayela hi xilungu akerekeni laha ku nga na vanhu va vantima lava ntsena. vulavulaka Ririmi language rin'we. yin'we No, sweswo mi nga swi vula ku hi brainwashiwini vafundhisi ko tala va twa nga ri a va hlonipheki loko va hi chumayele. leswi a ta swi vula ku Eh, a twa wu nga ri voni a- ku a hi njinga. loko nga ri na english a ku na a wu vona ku ri mfundhisi wa mapela Swi fana na xilungu xi va na hi something twa nga ku xi Eh, nyika that thing ene yeah, hi swona ene a hi swona ku na mfundhisi yin'wana nga yi vona khale a kerekeni yin'wana leyi kusuhani ekaya khale ne I think a ku ri va ma 99 if ke yi chumayela hi ku papa wa yona dlayiwini se a yi ya ku dlayeni ka munhu waloyo ka jele wu yi kuma xikwemba ne that guy was wearing a t-shirt na khapi na yini va sandze ngopfu vanhu ne ku a nga ta so njani Eh, ene Lawa vana yo so- sitwa emakumu yi ku va kusuhana xikwembu a hi thayi leyi yi tlimbaka swi nga endla ni ti tlimba hi thayi ni nga ngheni ntilweni ni yima ni ku o ya misa loyi na yena loyi ko va ku u vuya nyamalela ku kula ka mhani na ha n'wi vonangi misa loyi i ya ntana na yena a muta ka ni yingisela ku na mfundhisi van'wani no ka ni nga tivi mfundhisi malumani yes va ka mavambi ya a ra tiwa rito laha Yeah. tlhantlhiwini Yeah. tlhantlhiwa hi hi Xitsonga. Xitsonga is a ka worship tabernacle Christian church ka mavambi inani futhi I think is a motivational speaker as well yes u tshama ta ka Adolf loko Adolf se yi cinca yi va na a ni ku byeli nkarhi loyi a ni ku laha ni dyondza kona a ma ta na tibyana yi heyi nkosi yami Adolf maka mati a ya yi kuma 0% pass rate papa liya yi ta nande a yi spendang 30 minutes ya i munhu wo hlayisa nkarhi yi vulavula ya yi ku byela timhaka yi huma yi famba Yeah. hayi English Xitsonga ni vona video yin'wana hi Mozambique yi phindaphinde ngopfu xichangani ka va byeli ku se ni nghozi lexi ka xi ku yinga paragosi va byeli ku se ni nghozi yi swi ku nga ri xalahleka n'wana yi nga hi ka xilungu so van'wani vafundhisi lava mina ni va hloniphaka Yeah. vamfundhisi malumani ya vo loko va vulavula rito ni u ri tlhokovetsela hi xichangani ku kota ku ri u ri twa twisisa u ri twisisa ri nghena hayi ku loko se leswi nga swi vulisa swona loko se u swi vula hi English swi vuya swi translate swi luza weight ntiyiso na per voice ya munhu na the way a vulavulisa the tone yes wa ni twisisa nyana swi va na that thing ya ku Yeah. u swi twisisa ku vulavula hi yini ene hi ko tala munhu wa ku a ri mutsonga njhe hi boti laha kumbe boti laha hi Xitsonga mi nga kuma ku munhu wa ku bonga kahle na voice nandzika yi yingiseleka matwini u nga ri vo Barack Obama mara nkingha ya va loko se a vuya xilungwini hi mhaka marito wa mahleketa se wa tichuna no tichuna a vuya a twa nga ri va nandzika kasi wa moxa kasi u le ku moxeni ene ririmi ra hina ra nandzika ra nandzika swinene twanani lava loko munhu a lava masiku lama kahle kahle swilo swi cincile loyi a twaku ndlala i pfuka hi yexe a nghena a sin'wini a ya kha miroho did I paralyze you so ririmi ra hina ra nandziha ma vona masivi lama nga laya i timhaka ta ku munhu yaloye a twaku ndlala loko mi ri kwele akamareni lerikulukumba hi yena a pfuka ku a xoxoloza masiku lamawa a swi translate leswi swi yisa ka English ririmi ra hina ri na masivi ri na swigaririmi ri na maencisi ri na swilo swa ku tala
ene ri tlhela ri nandziha ma vona xiphato lexiya a va mi hlayela xona na mixo lexiya loko hi fika hi pfula show Mara ni nga rhandza ku xi ba hi n'wina bote hi twa vuenti bya xona. no mo mi hlayela xona ni tlhela ni mi byela ku xi vulavula hi yini Please. xivalo xi tsakisile mara a ni na ku Ri twisisa bote va xitova hi mamela hi vona swi ya i kwihi. xiphato lexi ni nga xi tsala namuntlha nampundzu loko ni pfuka Nkosi yami. tale nampundzu ya ni xi tsale nampundzu Nkosi yami. so i sonete xi na mitila ya 14 so xi twe ku a ndzi na mhaka Yeah. u ndzi twe kahle ina a ndzi na mhaka ku i mani wa ka mani u ndzi nyika yini kwihi naswona njhani i biltong kumbe i khuxumu u na tihanyi kumbe o vhavhava u rahiwe xifuwa hi mbhongolo kumbe leswi endlekaka eVegas swi sala eVegas weno ntsena a nghenisa braai pack hambi yi nga phutseriwangi hi ta hlangana etliliniki hi le Thembisa laha so ririmi ra hina ri fuwile ra nandziha so xitlokovetselo lexiwani loko munhu a lava ku huma ndleleni u ta huma ndleleni mani hume endleleni mara loko se xi yingisela kahle sweswi ta swi twa ku laha xi ngo loko u rahiwe hi mbhongolo Yeah. oro leswi endleka ku Vegas swi sala Vegas i timhaka to i munhu wo khipa xihundla yes oro hi na hi ndleni hi ndleni poetry hapa na wena la te Mina ni n'wana poet hi yoxe. And la ku va hlanganisa na a ma poet. hi hlamusela ku xi vulavula ngopfu hi yini so xitlokovetselo lexi loko mi languta vutomi bya siku na siku a Thembisa ku na vosesi lava va hanyelaka ku arezi ntsena ri xa ri ya mahlweni mahlweni so sesi loyiwani a nga ha ri na mhaka ku yena u kha miroho na mani kwihi hi ndlela yihi a nga na mhaka na swona ku munhu loyi a khaka miroho na yena u na xihundla kumbe a nga na xihundla a nga na mhaka na swona ntsena a n'wi nghenisela braai pack braai pack hi vulavula hi maphisisi lamaya ma tihuku lamaya A hi kanetanga hi mutweni. kumbexani braai pack liya yi ta yi cheriwe ndzeni ka plastiki kumbexani yi ta yi nga ri ka plastiki yi ta hi 1 a nga na mhaka na swona ntsena loko rixa mi ta hlangana le tliliniki mi ya phaka maphilisi a ni loko braai pack yi ta yi nga phutseriwangi ene munhu loyi a nga na mhaka ku khwa miroho na mani A ti nga mara swi ta yi- khohlola swin'we mara yi twistile laha hayi mina ni nga twangi swona Ya braai pack. so ene a hi mhaka ya braai pack ntsena van'wani timhaka ta ku a hakeleliwa rent hi leswi a ni lava ku swi hisa ku na lava swona vo dya mali ya give ma va tsundzuka musi Mali ya give. ya mali ya give hayeke so hi le Thembisa laha Mali ya give. so swi vula ku mi nga tsakisiwi ku kha miroho ka mani na mani hi ku mundzuku mi ta pfuka mi ya phaka maphilisi mi nga a tliliniki hi ku ka vabyiwa ka khohloriwa so mara ririmi ra hina ra nandziha so leswiwani loko hi yo sitala hi xilungu a swi nga ta va na nkhinkhi wo karhi ku fana na lowuwani a swi nga ta va na mafenya a swi nga ta mi pandzisa na nhloko hi ndlela yin'wanyana ne A swi nga ta endla swona. so tekani Sydney Baloyi muhaxi a ya khuzela bolo leyi nga ku tlangeni laya hi ririmi ra manana loko ku ri matsundzuka khale ka vo soccer zone vo Sydney vona va endla ti-voice over laya ne mara va ti endla hi hi xilungu xilungu so mi nga swi hleketa kahle kha va swi endla hi Xitsonga A swi ta va swi nandzika ngopfu. oro i mani a haxaku sweswiwani aka Munghana lonene va ku a ri tavaneni khambi swi twa kwalaya ka mavonakule laya makombakule hi maxava Yeah. tshama hala ka maxava u Mati fikile loko mi vula swona. Himpela Xitsonga xa nandzika cause u tsundzuka ku ni komba van'wana se u lovile a ku ri papa munghana wa mina a va ku Quest Chauka. ya A rhandza swin'wana swa hi mandla waloye a nga tivangi lexi n'wi tlumbeke a yi pfuma munghana lonene nkarhi laha ko va ku yi hundze emisaveni ku a swi loko nandzika. se a kapiwini kwalano ya a nga xi tivi lexi n'wi tlumbeke ya u wele hansi nkarhi wolowo hi ku na yona Munghana lonene yi na xiave ka ku kurisa ririmi ra hina mimpfumawulo hinkwayo leyi mvungunyaka ka Munghana lonene yi fanele yi reflecta ku yi huma kwihi Ntiyiso. ku na jaha leriya ra le a Free State leriya a ri nyikiwe matomu le ka xiyenge xa vuhaxi xa SABC or wa tindlwini ta vuhaxi ta SABC leriya ri huma Free State a ni se ni vulavula tanihi mutlhokovetseri mi ta hleketa ku yi mani ri tise policy yin'wana ya 90% local music
Oh, swilo leswiya a swi vuyerisa vanhu va hina ngwenya hambi mi nga yi vulangi vito mara ya ya swi swi vuyerisa vanhu va hina hi ku swi vula ku aka Munghana Lonene vunanga bya Mathwabe Muda, Peter Hlungwani, Majanguza, Thomas Chauke, Josh Rimani, Benny Mayengani na van'wani va ku tala mi ta utwa a ta tshama byi vuya vuyini ti-royalties letiya va ta tikuma. va kota ku hanya Benny Mayengani a nga tlhandlekela yindlu liya ya dliva matilweni tanihileswi a nga tshama a swi vula loko music wa yena wu tshama kha wu tlangiwa ka Munghana Lonene. oh yes yeah Music wa hina loko mo ya America wu le ku tlangweni ko va Papa Penny a nga tshama a America a tlanga album ya yena leya ya khale yi rhandziwa khale swi va kahle na swin'wana na swin'wana but beside that hi ntlambi yin'wana handle ka Dr. Thomas Chauke na I think Prince Rangani va yivo France na vo Nozinji ene a yo tlangiwa ka ti-radio station ku va ku ri ti-festival na swin'wana na swin'wanyana mara hina hi busy na ku tlanga R. Kelly hi busy hi tlanga Casper Nyovest hi busy hi tlanga Big Nas na swin'wana na swin'wana mara music wa hina a mi nge wu kumi kha wu tlangiwa hala kun'wanyana a wu ngheni kwazulu a mi nge wu kumi kha wu tlangiwa hala KwaZulu. kun'wana so kwazulu i swilo leswi hi faneleke- chikichikicha chikichikicha ene vanhu lava yingiselaka Munghana Lonene hi ntiyiso lo hina yingiselaka Munghana Lonene No. so i swilo leswi hi faneleke hi swi lunghisa loko mi ya langutisa Giyani Land of Blood for instance loko yi sungula a yi ri na ti-viewership ta ku tala swinene hikuva a hi tsaka ku vona vanhu va hina vo Obed Baloyi va ri ka TV na swin'wana na swin'wana mara loko se ku ya vuya season 2 se yi vuya yi ri chakalaka hi tsakisa vo mani hikuva loko mo cheka muchangani un'wana na un'wana or mutsonga un'wana na un'wana loyi a actaka ka Generations u nyikiwa role ya vukhamba or role ya security hi ze hi tsala siku rin'wana ku kahle kahle loko va nga swi lavi ku hi humelela aka switori swa vona a va hi tshiki ma swi twisisa so hi leyiwani Giyani Land of Blood hi na platform ya hina ku kombisa vo hina von'wahuva tihove tshopi xigugu vuswa bya mavele na swin'wana na swin'wana mara vanhu lava nga ku tlangeni ka swilo leswiya a hi va hi loko mbango yi sungula ka ha ri na vo Glenn Lewis na swin'wana na swin'wana a wu tlhela u bana mavoko ku ya i xitori xa le Venda lexi a xi twala sweswiwani xi dilutiwile storyline xi boheka ku cinca because a ka ha vulavuli hi swilo leswi hi nga kula hi hi ri swona a Venda na le ka Giyani Land of Blood na swin'wana na swin'wanyana se ku tele ngopfu xilungu ma swi twisanyana I remember one day KK a fika ku sorry I'm late I could not land there was too much wind the helicopter yes ma swi twisanyana so loko ma hleketa swilo leswi a swi vulavule hi Xivenda a swi ta nyanganya ku fikela ndo va ndisa konu buba ni ku buba a ti dewi ri ndimini mara ndo va ndisa konu lenda u buba ni swona bubani bubani so loko mi fika ka munhu lava lava ku ririmi ra Xivenda mi ka musadzi wanga nkatanga ma swi twisisanyana xiluva xa mina bulomu ra mina ku ri wena u endla ku ni nyutela ya u nga ku nele hi mpfula loko ri loko ko na mpfula a ni ri hava xambulele ni ta kha ri tluka ra banana ya so ma swi vona nyana so ririmi ri na nkoka aka swilo hinkwaswo so loko ha ha ti tsan'wa ka Giyani Land of Blood I'm telling you a hi nge yi helo ku na holobye un'wanyana sweswiwani I think so u ye pensionini loko a fika a interviewa ka Munghana Lonene a vulavula hi ririmi ra vahlampfa so a mi lava ku hi tekeriwa nhlokweni njhani hi mani kwihi naswona kwihi so sweswiwani loko mi vulavula hi timhaka ta economic question what to produce when and how hi swi tsala hi Xitsonga ma swi vona nyana okay hi maxava hi swi tsala hi Xitsonga swesweswo a wu karhata yini a wu khomele a comment wa hemba ka ntokotolo a ti le ku vuyeni Ah, ti ri ku fambeni ya a ti vuyangi swi kahle wa n'wi twe hi Sunday hi xewetini no ahe tatani Mashava va ka Xilumani hayi hina va lava akhensa a ni vona ku kaneta loko hayi i ni xitsongo xi tiva ku xi ta njhani xi xi sungula na ku a hi xo ivi xi ta na bomo ya u luzini mgani u luzini twe xiphato xin'wana hayi leswo tani a swi fani na loko loko u hlayeriwa xo ta xi twa wena A swi- u ta ya xitwa no u tele a ni leswi a swi fani na TV ta tle swi now you vona are forced to premiere from 0
that until the time where we spoke about the poem, the poem. Yeah. Salavela. Salavela. So, hey, I know me title namuntlha eh. No, And then kuna yin'wana book ani shoko yo maka u yi tsalaka, i Yeah. novel, Yeah, i novel, i comrade. comrade. Yeah. Yona yi vulavula ngopfungopfu yini? Ya buku leyi yi na matimba swinene. Ku na un'wana namuntlha a nga ni sendela voice note a ku u na ku tshemba kukulu ku loko ni tsala buku leyiwani a ni nga ri nexe. Swi nga endla ku ri na ndlozi kumbexana ni dzahe nsinya wa ntshava kumbexana swin'wanyana. Senhor sabe o Timbange. Wolowo wa rihlaza woluwa. Oh, senhor rola. Ok. Ai, So, senhor tenga. yeah, buku leyiwani yi xixima khale ka munghana wa mina Moses Nzama Kaizen Mtileni. I munhu loyi a nga tekeriwa vutomi bya yena mutini wa yena Thembisa. Misa loyi a na tlhariha swinene. Misa loyi loko a ta tekeriwa vutomi bya yena a endla ti-PhD ta yi 2 a ri na ti-masters degrees ta yi 3 leswi swa ti-degree swa ti-junior degree ti nga ri na vo ma 4 Misa loyiwani a fambisa ndzawulo ya tiyindlu a City of Johannesburg ku ri na vukungundzwana na swin'wana na swin'wanyana vanhu va fika va lava ku claima mali mara a va akangi tiyindlu so that's why mi kuma ku siwana swi le khukhuriweni lavo jukisi so a ku ri munhu loyi a ri principled Ne? a ku ri munhu loyi a ri na vumunhu a nga mbalambali tiguchi ku fana na hina or malapi ma Europe a ku ri munhu wa ku mbala swilo swa normal Ne? loko mo hlangana na yena laha patwini mi nga ta swi tiva ku this guy is an executive director or this guy u tshama a va lecturer a Wits University or this guy u le ku endleni ka ti-PhD timbirhi u ta va dokodela or this guy i mutsari wa tibuku so above all buku leyi vulavula hi vutomi bya yena na leswi byi nga herisa swona mara yi khumba swilo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona leswi endliwaka van'watipolitiki loko va ku na xitatimende xa ti-8 ta January hambi xi le Polokwane hambi xi ri le Mangaung hambi xi la Gauteng ku na swilo swa ku tala leswi nga ku humeleleni swi endliwaka van'watipolitiki vanhu va yeli ku yingisela mbulavulo wa president vanhu va yela show off vanhu va yela ku flexa timasele van'wani vanhu va yisati va xavisa xiviri xa vona hi ku fela ku nwa Vev hi ku fela ku nwa Istropez ku xaveriwa iPhone ku xaveriwa Gucci Xiri kona xikombuteki va tshaka ku nwela va ta va. Xikongomelo phela ku nwa vadakwa. Yeah. Hi leswi va nga ta swi kuma after loko va nyikerile. exactly va xela na vanhu Ka vona xandla lavakulu. famba, xandla Xandla vuya. vuya na va na mhaka ku fana na xiphato lexi ya ku va tlela va kha mi rona mani A nga ri kona. or simu yi hlakuliwa hi mani weda munhu yaloye u na mzimba i xitirititi ku fana na mina i Hayi se ya sungula ka. A mi hlamusetanga ni ku ze nga na siku leti ku ni kona phela. Se mi khuluma kahle. mi kuma ku munhu yaloye mutswari u n'wi tise xikolweni a UJ xikombiso u hola mudende or u xavisa matamatisi majamburiseli mara u le ku nyikeni ka n'wana luya mali ku a ti antswisa A ti antswisisa. ku ri loko a heta ku tidyondzo ta yena u ta thoriwa kuma ntirho a hluvukisa vatswari va yena na yena a ti hluvukisa a kota ku ti xavela iPhone na swin'wana na swin'wana Ne. mara yena a nga le ka swona Ne? u le ku tirhisiweni hi macomrade u vitaniwa xitoko tsakisa hi ku nghena ka V-class V300 leyi mali ya kona a nga swi tivi ku yi huma kwihi V300 you're talking about above 2 million 3 million loko se yi ri na ti-features hinkwato ivi munhu a fika a teka mali leyi fanele a akela swisiwana tiyindlu ta 5 a ya xava V-class a ta nghenisa vomuthavini Siri mali liya a khandziyaka yo ka Vitlas liya yi fanele yi pfuna yena ku antswisa yena na mana wa na mana wa yena. yena. Se sweswo yi tshamele ku yi tlhela ya n'wi xanisa. ya exactly maswisanyana ku hava tibazari Jesu. ku dyiwa mali ya miako ya mfumo mi kuma ku vanhu va le mixongovhile va lava tiyindlu Asosville. asosville ivi mfumo ku a nge swi koti ku mi hakela tiyindlu mara masipala wa laha a City of Tshwane sweswiwani wu dye mali u kapfunye mali I think it's about 10 billion a va swi koti ku vula ku yi endle yini 10 billion yi lahlekile i mali leyi fanele yi antswisa vutomi bya vanhu va le kwihi a mixongovhile a yi fanele yi antswisa vutomi bya vanhu va le Winnie Mandela vanhu va le Freedom Park na tindhawu hinkwato leti ku nga na mikhukhu vo Mamelodi loko yi na mpfula va khukhuriwa na swin'wana na swin'wanyana 10 billion yi biwile. down the drain nkarhi wun'wana la Tshwanela ku va ku ri hava mati ku va ku ri na water shedding above load shedding 10 billion yi mile minenge makwavo Ni ze ni va vona grand model va yimela va ri Vatakala.
ya kumbe xi xangani nga kwini lori ya mati Xifundza. funda xifundza yo a ni nge hembi va yimeliwa hi xifundza xifundza xa mati kumbe ku wa xifundza Xifundza. ya ya so buku leyiwani yi khavhara titshangava ta ku tala leswi humelelaka palamende ya tiko ya swi khavhara ku pfumaleka ka mati aka vanhu va le giyani a hi tshikeni ta laha city of tshwane hi rini project ya ku yisa mati a giyani yi sungurile kambe mati ma kona na hi ndlopfu leyi khome hi leyi va ncini khathu yes mati vanhu va le giyani va nwa makudzunga va nwa matibohol mali yi funyiwini na sweswi namuntlha hi kona president a ngo u ta tlhoma matihlo vanhu va le giyani hi ta ma kuma mati mara hikwalaho ka yini hi ya mi vhotela ku mi rhanga mi ti fumisa mi ti antswisa na maxaka ya n'wina before mi hetisela mati because loko mi languta vutomi bya le switandini hi lavisa ku tala hi lava tliliniki hi lava primary hi lava high school hi lava mati hi lava gezi hi lava library okay xikontiri ha xi lava ku ri vanhu lava nga na ti-taxi ti nga hatli ti va hi hlakala tshinelela mara ka matiko mo tala loko mo endla tigravhele mi stampa kha mi ku hayi xi le ku teni xikontiri then swi vuya swi antswa mara loko ku nga humeleli nchumu matikoxikaya na lexi hi nga tshemba ka xona timhaka ta mathangi na swin'wana na swin'wana swi nga hi fikeleli xana hi fanele hi vhota hi ku hi vhotela mani a nga ta endla yini rini ene vanhu lava mi va vhotelaka mi kuma ri na xibekani xin'wana xitsongo laha xibekani lexiya mi kuma kha xi costa 15,000 20,000 mara ku na n'wana tlhe xi rhwala yin'wanyani endzeni ka xona ku na n'wana sweswi tsandzeka ku rejistara a yunivhesiti ya venda registration ya yunivhesiti ya venda i 5,000 wa hi nga xavisi beke leyiwani yi khomaku mali ya vukungundzwana hi rejistara n'wana or vana vanharhu ku na munhu a xavisaka misava ya masipala laha ku fanele ku akiwa tiyindlu or xikolo a xavisela valungu ku va ta endla golf course leyi ku nga ta ku ta hlevahleviwa timhaka ta ku va endla njhani vukungundzwana va nyika mani bindzu hikwalaho ka yini na swin'wana na swin'wanyana The golf yaleyo a ku na n'wana a dyondzisiwaka xikolweni loko swi ta ka sports. ya loko hi hala ka ha ri ti-extra curricular activities ka ha ri hava swesweswo hi lexi ya stadium xa ka malamulele xi vuyerisa mani hi nyike black leopard ne hi hava team hina ka malamulele leyi xi tirhisaka so loko black leopard a yi nga durheliwangi a thoyandou stadium lexi hi nga xi prioritizer above all these basic services leti loko hi straka hi ku lava masipala hi lava tona a xi nga ta tirhisiwa hi munhu loko mo ya a brazil sweswiwani stadium leswiya swa world cup ya brazil swi mile no a va ha swi koti ku swi maintain loko mi ya qatar ku na stadium lexi va nga swi dismantle just immediately after because ku maintaina stadium swa durha that is why chiefs yi nyikiwa yo FNB stadium yi tirhisa mahala hi ku loko chiefs yi nga tlangi laha ku nge vi na activity mabyanyi ma ta kula ku va nhova na swin'wana na swin'wanyana mara stadium lexiya xi pfuna mani sweswiwani xi hi vuyerisa yini hina va ka collins chavani hi ku loko hi twa mahemihemi hi twa ku stadium lexiya black leopard yi ta xi tirhisa for free because black leopard a yi chajiwa 45,000 a venda so hikwalaho ka hina aka stadium maybe hi 7 or 10 million mara hi ya xi nyiketa munhu or club leyi generataka revenue hi ku xavisa mathikiti ivi xi tirha for free mi vula ku loko hi yo teka mali liya se hi ya aka n'wadzekudzeki loko ku ri ku hava high school hi fika hi endla high school a hi ta va hi nga pfunangi or hi endla tliliniki i matiko mangani laha vanhu loko va fanele va phaka maphilisi because all of us hi nga tshama laha vabya ho ka hi nga swi tivi ku hi vabya yini un'wana wa taleliwa loko a hefemula ku fana na mina un'wanyana u hanya maphilisi na swin'wana na swin'wanyana so mara loko tliliniki yi nga ri kona a kusuhani na n'wina mi hetelela mi lan'wa no langa bote mi tele mina mina ni taleriwaka because a ni bohe xingungumani xa covid so loko xilo lexiya xi mi be kahle mi hetelela mi tirhisa leswi swi tirhisiwaka vanhu va asma minkarhi ya ku tala so no vula kahle kahle ku nyika example ku loko ku ri hava tliliniki a Jim Jones ni fanele ni suka a Jim Jones ni ya kuma tliliniki aka xigamani ni ta hetelela ni tshama ni ku swatswa ni fela kwala ni nga kona mara loko a ko va na tliliniki a Jim Jones leyi yi nga na doctor loyi a nga ta fika ku hayi loyiwani a nga fiti ku aka malamulele xibedhlele swi hunguta na traffic ya unnecessary a xibedhlele xa ka malamulele hi ku munhu un'wana na un'wana loko a twa khohlolanyana a twa taleriwa o pfuka ya xibedhlele ene sweswo swi fanele swi solviwini kwihi a tliliniki sweswiwani loko yo fika yi va na michini leya komba ku n'wana loyiwani loko munhu a tikini i wa rimbewu rihi i kule ku fika kwihi swi endliwa tliliniki sweswo after susa traffic ka malamulele
Oh, yeah. va hi kota ku loyiwani una high blood una yini loko se hi n'wi rhifera ka doctor ka malamulele a xibedhlele swi va swi ri serious. swi va swi ri serious sweswo so loko ho va na titliliniki leti ti nga na phakelo wo fana na wolowo ku va na tinese ku va na tidoctor leti tirhaka 24 hours Ne? ematshan'wini ya ku ni teka 79,000 ni fika ni xava Remy Martin VSOP ni fika ni mi byela ku this is an extra old cognac it's expensive ni mi tongela and whatsoever a hi ta va hi endle cinco wo karhi a kaya na swin'wana na swin'wanyana by the way who is Remy Martin na swilo leswiwani a hi swi tivi na ku Remy Martin i mani Supporter na ku xihoko foreigner. lexi ya wa xi vitaniwa Remy Martin who is Hennessy na swin'wana na swin'wanyana Why hi nga sunguli ya hina vinyo Xi kona Xikwembu nteka a na ha swi tivi ya kule kwihi. hi package ya Xikwembu ni teki kahle. liya musi loko wo phuza wa hi package wo dakwa nga za u tsala ku nteki wa tsala xikwe da u tsala xikwe At least ta va u kuma ku Xikwembu. Hi package ya Xikwembu ni teki kahle na ndzi. yin'wanyana maybe Yi va ti-short wa swi twisisa nyana. Yeah. Yi nga vi a ni vo va yi nwa hi mphakelo lowukulu hi Xitsonga. yi hava mpimo. Yi hava mpimo se hina hi yi pima hi swi tiva ku lowu ta swi kota ku tsala ku ni Xikwembu ni teki loko se hi n'wi nyika ya hi one. ya Xi ndliwa hi Xikwembu ni teki. Xi ndliwa hi Xikwembu ni teki. cheriwa na Tivela ku- i xihenge xinkwa i chukele u faka mati se loko va yi faka swiwintse swa vo yi zazamisa va faka tihosi vo yi zazamisa ku xi hatla yi xexa xi vila kahle se nkingha ya swona xilo swa swi nga ku dlaya hi ku a va koti ku swi pima munhu u chela ku duma ku swambe swa ba swambe swi ngisa wini wa tifule u ndleka poison nkarhi wolowo Ne? masava va ta a ni la khumbe yin'wana before ni yi rivala hi vulavula hi rural development aka minkarhi ya ku tala or nhluvukiso wa le switandini le makaya leyi nhluvukiso luwa a wu nge sunguliwi hi mfumo fanele wu sunguliwa hi hina na tihosi ta hina Ne? ta mi nyika xikombiso hi tiko ra hina ra le Jim Jones ku na mathicara ma ku tala ma ku hundza vo ma 20 atikweni leriya hinkwavo va rhurheli laha va ya tshama ka malamulele extension aka misava ya hosi Madosi leswi a va xi tsutsumela hi ku vona ka mina na sweswiwani a ku ri timhaka ta storage leyi sweswiwani hi kota ku ti endlela na swin'wana na swin'wana Ne? can you imagine if those 20 teachers a va nyikiwe ndhawu ya vona loko ku ri vona a va ha voni va fita ku tshama na hina laha switandini na marhandzavula hosi yi va nyiketa misava ku tsema ni switandi swa n'wina lahaya Swa swa kahle. 20 hi ta mi bela mapatu ma famba straight hi mhaka ku n'wi buti mina tidonki na lexiya xa xigolonyana Xigolonyana. vhiki na vhiki va ta mi hakela muti un'wana na un'wana 20 rand mi hamba mi rhwalela matlakala or mi basisa mitala ya vona buti ma xava laya va dyondzisa security a va pfuli khampani ya security va ta rindza lokixi leri hi nga ri pfula lahawani va tlhela va tisa ku thola vanhu va rindza laya a hi endlangi mintirho hi endle mintirho ya security na timhaka ta ku clean ma swi twisisa nyana mara loko ha hanyanya switandi swa hina ku loko ntsako a hluvuka a kumanyana ntirho i fanele ya tshama lokixini xitandi lexiya xi ta hluvukisiwa hi mani a xa ha hluvukanga Mata yin'wana ne leyi mina ni vona ku nga ri ya hi tsandza loko swi ka timhaka to fana teto especially loko hi suka a switandini i timhaka to loko as Botintsako va ta na timhaka ta so hi vakulukumba a hi endleni timhaka ta so na ku na rito lera rongo Tsako i mani exactly vanhu twisa nyana Yeah. u tindla U ti endla yena yena. valala hi le ka vanhu va ka Joseph va ta ndzonda mara i ntiyiso ku na marhavi mo karhi atikweni Yeah. lama lwisanaka ku va na nhluvuko vanhu twisa nyana rhavi rin'wana ri hina hi nge swi koti ku kumeka hi kha hi kuma patu ri ta hi hala ri Yeah. fanele ri khanseriwa hi tsada ri nga ngheni swi kona le Jim Jones hi endliwe hi poso hi mhaka sweswo ivi ku va na timhaka ta Arian ta Josepha ta telecommunication ya ka Vodacom hayi why fanele ya tshama leyi mali ya nghena kwihi ya tikweni or ya ka mina Yeah. why fanele ya ka Joseph why fanele ya ka mina se ku va na ku kwetlembetana man twisa swi hinkwako na le Jim so Jones problem i ku ene loko ni malala ku na ntlawa lowu wo va koho ku lava ku va na disruption yeah Mantisanyana a wu na ku takusa ku cinca ni Yeah. wo la ku la ku disrupt Yeah. loko ta cinco wa karhi Va why ku va ku na ti-question maka ku why swilo swa so swi fanele i swi ntlawa wa valoyi walowo ni tsandze ku swi vula hambani mi va byela ku no ntlawa progress. ntlawa wa Hinkwako. valoyi ntlawa wa loyi Loko swilo leswi nga swi vula sweswi ne hi ze ni swi vulavula nkarhi wun'wana ku ri
hi nge rely ka government every time. The government yi fanele yi endlela 1 2 3. Yeah. Hina loko hi endleni ka hina hi endla yini on the ground. Ku kota ku maybe hi sparka something ka government or hi pusha ku ri okay ku le ku humeleleni ka swilo swa so. Tiko ra le ka mani hi le ku endleni ka swa so and then le ku pfumbiseni. Hi nga va involved njhani? Yeah. Or na leswi nga tshama hi advisiwa hi Mr. Rangani ku ri okay I approach hina government na ku ri hi pfuna hi swa so na so na so. Or I approach. Ha swi tiva ku na vo IDC ku na vo Yeah. NEF va na ti-budget to karhi va ti nyikaka annually va ku youth tanani mi ta kombela mali mara samwe ku na un'wanyani ta swi ku mali ya xo la ku rejecta tikhampani to karhi Yeah. or va tlhela va teka ti-ideas mara at the end of the day i mhaka yo hi ringeta Yeah. a ni va ri ndwalo wu ringeteliwa Makatleyi. u fanele swi endla sweswo. Yeah. One question mamani leyi a nga ta yi vutisa ni Hey. ku simekiwe masipala wa ka College Chabane and one thing lexi ni nga va na discussion na van'wana vanhu loko ya ha sungula masipala loko wa ha ku fika wu va na budget yikulukumba cause va languta infrastructure va langutisa wu simeka wu tiya Yeah. and somewhere along the line wu tsandzekini ku tiya cause ku ve na nkarhi wun'wana va nga stopiwa va ku ku dyiwe timali to karhi na swin'wana na swin'wana. Xilo lexi ni ti vutisaka xona i ku loko ku simekiwa masipala a ku na sort of like a nge vuli copy and paste mara referral ku ri okay hi na masipala wo karhi similar to walowo i yini swidingo leswi mi swi lavaka kwalano ku ri mi kota ku kahle va mi nyika some sort of foundation mi na base yo mi sungula ka yona ma ha sunguli ka scratch mi sungula kun'wanyana so it's sort of like copy and paste the foundation going forward this is what you need mara to find ku ri in 2 years time va ku 200 million yi wini or yi helele amoyeni administration ya mani ya yimisiwa yi le ku langutisiweni yi swi tirha njhani swilo leswiya ku na swilo leswi swi langutisiwaka around that thing. Ma vona hi ku ya hi mina ku hlamula xivutiso lexiya masipala wa hina wa Collins Chabane ka ha ri ricece ku va wu fikeliwe or wu vhakacheliwe hi va ti-Hawks na va ti-SIU. Ne? Xo sungula wa ha ri ricece ngopfu. A swi nga fiti A swi nga fiti. hence ni vutisa swi that nga thing ringaneli. So i vubihi lebyi nga ndzeni ka hina i makwanga lama ya nga ndzeni ka hina. Ku na timasipala ta ku tala leti vanhu va nga endlaka timhaka ta benchmark or mfananiso ku okay n'wina ve le Mhluthuze ma ku simekeliwa masipala lowu nga swi kotiki ku self sustain or ku generate mali hi woxe mi nyikiwe mali ku fana na hina hi mfumo ti-integrated development plans ta n'wina i yini mi focus ka yini ku xi endla immediately so a swi endli hikwalaho ka ku pfumaleka ka vanhu lava va nga specifically qualified ku fambisa masipala. Masipala wa hina yo tala na la buku ni tsalini ku masipala ya hina yi fambisiwa hi tidyondzo ta makhutla na machela na tinjini. Loko mi cheka khale loko hi dyondza yo social science or whatsoever a hi dyondzisiwa hlampfi kolondzwani yini ximilani. yeah loko mo cheka 90% ya vanhu lava nga ku fambiseni ka timasipala hinkwato beyond Collins Chabane a ku na technical knowledge leyi va yi tivaka leyi ya ku fambisa masipala. Timhaka ta yo Public Finance Management Act a va ti tivi a va ti tivi vanhu valava daswa na mali yi nyamalala yi nga accountiwi a va swi koti ku prioritize timhaka ta development vanhu valava na tikhanselara ta hina leti hi nga ku tihlawuleni a ku na dyondzo phela loko za u nghena entirhweni hi ku yimiseliwa mavoko naswona i problem i problem because u fanele u va loyal aka vanhu lava va nga ku yimisela mavoko ma swi tisa nyana. So loko mi ya ka masipala wa hina mi fika mi ti vutisa ku okay swi koho va nga ku swi endleni mara a hi swona leswi a hi hleketa ku va ta endla swona hi mhaka ya ku mo ni mi nyika example loko mi nghena Giyani sorry do you have a town planner Giyani do you have a town planner ka Malamulele loyi ku nga advertisiwa here is a town plan loyi a nga ta fika a nyika kunguhato wa ku doroba ra hina ri fanele ri languteka ku hlamula xivutiso lexi ni nga xi vutisa i ku no hi ku ya hi mina loko mi nghena a Giyani swilo leswi swi nga a xikandzeni xa doroba ra Giyani loko ma ha nghena a swi nga fanelangi swi ri kola a mi fanele mi hlanganisiwa hi molo hi marhovoto ku basile ku saseka xo sungula mi hlanganisiwa hi ti-bottle store
Na tidonki. mi hlanganisiwa hi timhaka ta maribye ya vafi mi hlanganisiwa hi ti-chicken kwasi of course hi lava swona ku xava na swin'wana na swin'wana mara a swi fanerile ku hi swi vekela exikandzeni xa doroba na a swi nga fanelanga a hi fanele hi va na sayiti leri ri dedicataka a swi fanerile ku loko nghena nghena mi fikela renkeni no a swi nga fanelanga molo lowa masingita lowa wu nga yisiwa le mi ta kuma ku tatana nkuna yi lwisiwile ku yi tlhela yi extenda molo lowa ku kuma misava molo lowa kumbexana wu fanele wu vuya halawa mi ya ka malamulele crossing na swin'wana na swin'wanyana mi ta kuma ku Mr. Nkuna wanted to do something bigger mara ve le ku lwisiweni mara loko mi nghena ka malamulele nakona swilo leswi nga xikandzeni xa doroba ra ka malamulele i ti-hardware yini na yini i swilo leswi fanele swi ku laviwa site ra swona ku va na ti-industrial site swi vekeriwa doroba ri fanele ri tikomba ku ri attracta na vavekisi na swin'wana na swin'wanyana so i mpfumaloko wa town plan ku ri loyiwani u fanele a va strategic ku swilo swi fanele swi humelela njhani mo ni nyika example hi Gautrain metro rail Gau bus and in lexin'wanyana Ariyeng BRT loko mo ya park station ku na integration ya transport ku na leyi khetaraku hina vo hlupheka ku na metro rail xoxoloza ku na north la ya taxi rank ku na mabazi ma BRT ku na mabazi ma Gautrain ku na Gautrain hi yoxe the very same arrangement yi kona la Bosman xitimela xa lava nga na swa vona na lava vo pfumala na mabazibazi sweswo swa tikomba ku ku na munhu loyi a endlaku planning ya ku swilo swi fanele swi famba njhani swi tlhela swi languteka njhani loko mo kuma sesi a tole sweswi va swi tolaku hi nga swi tivi ku u yini swi lo mi cila mi mbale hembe ya ku basa n'wina mi ta mi ya n'wi haka mi nge yi a nga ti nyiketanga nkarhi wa ku pulana ku xikandza xa yena xi fanele xi languteka njhani so xikandza xa doroba ra ka malamulele xi lo fichi hambi ku ri xa Giyani hi swilo leswi a swi fanele swi nga vangi kona laya loko mi ya mi fika mi kuma ku okay ti-qualification ta municipality manager the most serious position ka masipala i yini i vadyondzisi hinkwavo a ku ri vadyondzisi i ntirho wo yimiseriwa vona a ku ri mathicara and a hi ri mathicara a va fanelangi kuma mintirho mara ku na mintirho leyi yi nga critical yi lavaka munhu loyi a nga dyondzela sweswo loyi a kota ku yisiwa hi masipala a ya China a kota ku vona ku humelela yini a China a ya America or ti-developing countries o ya a vhakelechela masipala un'wanyana a fika a kota ku endla mpimanyeto ku humelela yini kahle kahle ka timasipala letin'wanyana tshame mi ya Salema yes loko mi nghena Salema na kona kumlela gosi so se mi le Nigeria ku na ti-double story tin'wanyana ti nga la ku tlhelo ka garage sorry vanhu le Salema mara na uma swi vona leswi humelelaku laha hayi aje mata sala mantsaya na pinchipichi aje mata sala mantsaya i right board Giyani ni swi vule ni ri wasi wun'wana u nga ta no swi tiya ni ku munhu loyi a va ngo town plan ya Giyani u fanele a nghene ku yimiseriwa voko kumbe ku tsutsuma njhe hi maphorisa that's why vana va nga hanyeki pe so va nga hanyeki a ni vo u tsutsuma va kuma ntirho so va nga hanyeki va nga koti ku hlonipha vanhu van'wana na ku vanhu loko za va tikuma va ri ka position ya le ka government I think nkarhi lexiwa a ka ha ri na ku na ti-courses leta va ti vitanaku va ti accreditaku hi CPD to i continuous development ku nga ka va ha ri involved hi swilo sweswo because swi fana na sweswi hi le ku migrating like technology yi le ku migrating swinene loko na vanhu lava nga replaciwaku simple hi nga hetelela hi va vitana nga ku i ti-obsolete employees munhu un'wana na un'wana wa le government va ta ni khomela mara vele u nga zo chava ka va ta hetelela va ri ti-obsolete because sweswi ku na AI kambe yini post industrial intelligence sweswi mi nga vula ku sungula from it and swi ta ku nyika swilo hinkwaswo and then you are able to do it so loko u fika u nghena ka government and then you just browse or u scanna ku ri okay hi swihi swilo leswi swi nga endlekaku simple through this thing vanhu vo tala ka government va nga hetelela mi kuma ku va tikuma va ri obsolete a va ha pfuni nchumu va dead and dull even beyond government and loko wo swi langutisa hi ndlela yaleyo swi vula ku government yi le ku hakeleni ka vanhu lava nga ri ku endleni ka nchumu a va le ku yi tirheleni xo sungula na hina as individuals we must start pointing out ku ri we've got 1 2 3 a Sasalamani a Giyani ka Jim Jones kwini mara swi le ku tirheni ka nchumu ku na fire station yi nga buildiwa ka Malamulele after ka Malamulele ka Malamulele yes fire station liya mina ndzi tshama ni twa va ku le ku tirheni a yi tirhi fire station yo helela tirheni
swi tsondela jona ku na ti-fire station tingani Gauteng leyi hinkwayo a ku famba titiraka ta hi 5 okay risk ya ndzilo a kaya yi le henhla ku fika kwihi hi lana ta vuya kona ku ri la a swi vona ku ri mkhukhu le kusuheni na wena ke ya kaya minkulu ni nge tshama ni twa ku yindlu ya xitanga xa ka mani xi le kusuheni ende ku hisiwa Yes. ndzilo everyday ya ndzeni ka xitanga a so uni fire station komba a yi ta hi mintwana ringete yini number one. priorities laha Gauteng ku tshama masiku hinkwawo ya a ku famba titiraka ta hi 5 loko mina Check, ku ta risk ya that's ndzilo kaya ku hava hi mhaka ku ezembula maxava a kaya a mi twa ku ku tshwe xitanga or yindlu ya ka mani hikuva hi swini ku a hehliwa hi ku phunghela navusiku or n'wana ka vona u ya dlaya munhu na swin'wana na swin'wanyana so timhaka ta ti-integrated development plans hi timasipala ti na nkoka hi nga blame vathoriwa va ka masipala ntsena na lava hi va hlawulaka hina hi va yimiselaka mavoko na vona a va swi koti ku fika va hi yimela le aka masipala ku no tiko ra mina ku na 1 2 3 4 5 leswi kha mi swi vula laya a Jim John a ku fanele ku ri na poso ku lwiwa tiko hinkwaro ku kahle kahle poso leyi fanele ya akiwa ka misava ya ndhuna mani poso yi hindza yi ya ka mavala ku vuya ku fanele ku ta xikolo lexi xa akiwa ka muganga wihi ku lwiwa xi hindza xikolo xi ya tikweni rin'wanyana sweswiwani a ku lweliwa Apollo Light ku Apollo Light leyiwani yi nga tshami hala kusuhani na xikolo ku hetelele Apollo Light ya vekeriwa bottle store so hina hi teka Apollo Light hi ya layitela swidakwa hi tshika ku layitela vana va xikolo halawani na vanhu lava va fanele ku va hlayiseka so development loko kotlembetana hi kokelana swo ka swi nga twiseki a yi hela vanhu lava ngo va rhangela Sanko by the way a va elektiwangi hi munhu mi ta kuma munhu va ku rhangela Sanko since 1990 wa ha ri xitulwini hi yena part ya ku disrupta mphakelo lowu hi fanele kha hi kuma kaya that thing is dead so loko ku ri vurhangeri bya Sanko National byi le ku hi 20 a byi fanele byi famba xitandi na xitandi byi cheka ku vanhu va lava hi timembara na va lava ngo va rhangela Sanko yaliya hi ku ve le ku disrupteni ka timhaka ta development va vona erani leyi mi yi vulaka why ku fanele ku kokelaneriwa ya swa tika leswi ma swi vona nyana fambisa ku yini u researchini needs ta vanhu lava ku ni fanele ni fambisa ku yini nakona kwalani va draw patu va va hlanganini na ti-town plan na swini ku ta humelela hina ndzhaka nkarhi wa so hi ta ngetela yini hi ta veka yini laha hi ta endlisa ku yini yes the ring roads yeah that's time loko ambulense yo tshuka yi nghenile ku fanele yi kota ku fikelela masayiti hinkwamo hi xihatla that's why yi fanele yi va ri xikarhi ya so mara mi ta kuma kha swi kokelaniwa ku no a yi ya nghena hila a ku tshama khale ka mukhanselara mara swi hi pfuna yini hina swi sweswo or swi hi pfuna yini ku khanselara a bribewa a xavisa misava hi mhaka ku fela ku xava bandi ra Gucci hambi bandi leri a nga ri xava hi rona ra mampela or ra vuxisi a nga swi tivi na Gucci yaleyi yimele yini by the way ma swi vona swilo sweswo hi madala swo onhake na kwala henhla ka mfumo wa hina wa ANC mahachusiwa ku Mandela u lwele tiko Mandela lowu fambile a va handli nchumu va va ku sawuleni ka vana la va le ku sawuleni ka vana mara na hina hingo Mandela this Chris Hani this hi hanya byona xana vutomi lebyi Mandela a hanya byona or lebyi a ta tsakela byona na ku fana a va hanyi byona va muchuseta hi yena ku tiva ku kanjhani Chris Hani u hi byeleni ku siku mi nga ta sungula ku vona vurhangeri bya n'wina byi hindza hi ti-Mercedes Benz la na ti-briefcase na ti-tie mi stock swilo swi moxekile then they killed him swi moxekile I mean mina na n'wina sweswiwani loko vo fika va humesa 2 million a hi se tshama hi vona hi matihlo ma hina hi ta xavisa loko hi ri hava munhu swa boha mara munhu loko a ri corporate ra mampela ku fana na loyi hi nga tsala buku hi yena wa hi khindlata mali a ku no ni nge di 3 million vanhu va mina vanhu va kha va sapaka ka mukhuku lowu pfutaku or ka mukhuku ku ri phela kahle loko mi cheka timhaka ta mukhuku hi xixika wu na mpfula mukhuku a ni ka titimela wu freeza laha wu sungula ku thona mpfula loko se ku ya pfula yinene i problem sweswi hi nga ku nga na dyambu i problem mfumo wa hina wu ta mi byela ku wu implementa stage 6 va mi tekela gezi hi 6 nampundzu
nkarhi lowu mi fanele mi yisa n'wana exikolweni mi fanele a hlamba nkarhi lowu n'wina mi fanele ku mi ya ntirhweni traffic yi ta mi ba mi ya fika ntirhweni hi 10 ku mi fanele mi nghena hi 8 mi fanele mi ya hlongoliwa ntirhweni so vanhu lava lava implementaka loadshedding yale they are not strategic they are not thinkers they are just there ku va sabotage system ku ri tichomi ta vona ta kota ku supply malahla va supply diesel va kota ku ya service ti-generator na swin'wana na swin'wanyana I mean i xingungumani munhu xo hi tekela almost 15 years to solve phela swi vuya ka education system ya hina ku ri we are not producing engineers and mavonelo ku swi ya ka loadshedding ne there's one question leyi ni nga ti vutisa nkarhi wo leha so loko ku ri na loadshedding loko va implementa loadshedding i part ya plant maintenance or ku va ku tshoveki xin'wana yi va nga planiwanga ne sabotage the whole boiler leyi nga kona ka ti-power stations the whole boiler tata maxaka the-equipment va ti yimela from abroad yeah there's one company that's supplying that and loko suka va kuma kun'wanyani guarantee it falls away ne? So after 10,000 hours va fanele va end up a plan maintenance yeah loko yo suka yi tshovekile before that yeah va fanele va endla maintenance ne? That means va fanele va switcha boiler ivi i supply letin'wanyana so loko ku yo tshoveka va ka va lunghisa yin'wanyana swi vula ku se tshoveki timbirhi that's where stage xa henhla a ha koti ku supply a hi timeni kun'wana van'wani va tirhisa ivi loko pfulela van'wanyana hi timela van'wana sweswo swi tanaka because the boiler at least supply it yeah but then the problem is how do you allow mhaka ya ku supply ya ti-equipments or the components the whole boiler the supply by someone abroad for all these years you're not taking people from South Africa or from your own organization as ESCOM or as government or kwama madyondza leyi swilo swi endliwa njhani then kusukiwa ku hetiwa ku endliwa some sort of our own plant there was a strike maybe 2 years back loko a KwaZulu-Natal wa pfalapfala na ku se ti-quantum ta durha still ku na plant yi nga ta South Africa se swi manufacture laha mara still price ya henhla ka njhani because a ka ha ri na export na import why mi tirhisa the same thing leswi nga le kumeleni swi le kumeleni hi loadshedding and someone lost 40,000 chickens. You see ESCOM for like 2 million. Mi vonile? You understand? Phela ene Someone just said uswa mali something. yin'wana yitsongo ngopfu. Someone Njengoba said kuswa something 2 very- million. 2 million for 50,000 chickens. Small thing. Xitsonga. Because ku na swilo swo tala ti-suppliers ti-client ta yena ti-affected loko a supplier na ndosi yo karhi swi vula ku breach a na ndosi yo contract. karhi a kota ku kuma tihuku ta Leswi a na ku hlamusemisa ngaku suing 2 million for 40,000 chicken a hi mali. too small obviously oh, na man. because nando si nga n'wi suwa na yena mathis if se fika ngisuwela henhla leya yi kumaka hindzisa a swa ha endli Masivona. so it's something leswi hi fanelaka government yi endla yini leswi A namuntlha hi titlhantlhi ti tele. yeah Hi nga vulavula Rizarixa. yeah Hi nga vulavula Rizarixa. Hayi. Moving one maybe the beautiful ones are not yet born Ne? yo the beautiful ones are not yet born no it's not Shakespeare it's yeah ndamchekela yona Ne? loko ha ha ri vo high school a hi zonda buku liya because mihlaya vo ma 30 pages yi ri hava vito ra munhu mo vulavula hi bazi na passenjara driver and whatsoever but that book loko vulavula hi the beautiful ones are not yet born a yi vulavuli hi vavasati Ne? yi vulavula hi vurhangeri xidzi byo fana na vo Thomas Sankara u hanye a very short life I think he was in government for 4-5 years Ne? but that guy who eradicated illiteracy aka madamu aka titliniki swikolo madamu ya mati in 4 years Ne? Yeah, it was smart. Burkina Faso i tiko leri nga hansi ngopfu ka hina hi timhaka ta mali kahle or ta hluvuko na ku attracta ti-investment ene hi vulavula hi munhu loyi a nga lova khale Thomas Sankara loyi a nga endla sweswo in under 4 years mfumo wa hina wa ku fambisiwa hi vandla ra mihlovo wa lamula ni vulavula hi vutlhokovetseri se i khale wu ri na matomu ya ku hi fambisa Mara ku le ku ndleke nga nchumu. a ku le ku endleni nchumu Swilo swo nyanya ku va wese. mi nga kuma muako lowu a wa ha ri wa munhu wa la Afrika-Dzonga ene munhu loyi a nga wu teka a nga na Na maphepha maphepha. vanhu va dlayiwa va khavangiwa
vo sesi wa hina a va ha ri safe mara hina full sweswiwani mi byeliwa ku gezi ri ta tlakuka hi 18.65%. U tlakusa njhani xilo lexi xi nga ri ku tirheni ene vanhu va bodo ya nesa I vanhu vantima. So swi nga va kha swi vula ku na vona va na ti-independent power producers va na tikhampani leti fanele ku ti supply gezi na vona that's why va sabotaja Eskom. Swi vula ku phela munhu loko a xava gezi ra 100 rand a ri say Cape Town Park u hetelela u kuma about 13 units. Hey, Yes. from 40. Yeah, from 40 ti hansi. So I vanhu vantima va xanisaka vanhu vantima. Loko mi ya mintirhweni vanhu vantima va hlongoliwa hi vanhu vantima. Valungu va hlongola mintirhweni. engari Loko va tlanga golf va nyikana mintirho va nyikana business. engari botsako se hi ta hamba hi rhamba la hi na topic tin'wana to tala ngopfu Ho fane hi va na separate ne show. I think if I separate show leyi hi vulavulaka timhaka ta Swi nga endleka yi hi ya tikuma tlhantlha tin'wanyani swi nga endleka show yaleyo yi tikuma yi rhangela tiko phela. nga swi twisisa Yi njhani lunghisa kun'wana na kun'wana. Yeah. So- there's this guy is a former president wa Paraguay. Jose Mujica. He was a former president. Yeah. Uzabalazini yena ukhumiwa huma jele. Mas toka famba yini loko a ri president. Hi xibebe. Yena va nge the most poorest or something. Yes, the most Yeah, poorest yeah, president. yeah. A famba hi xibebe daman a tshama purasini a ri hava mintirho a ti tirhela yena na nsati wa yena. Sofa ra yena xitulu lexi xi durha 15 times ku tlula sofa leri a tshama ka rona. Ri hlakarile. A nga yanga timhaka ta ti-state house. Yeah. Salary ya yena yi nyikela tikweni na swin'wana na swin'wana. President wa hina laha u na convoy ya timovha ta 15 here in Joburg. Loko a fika Cape Town the very same thing. Each and every province the very same thing. I mali ya vo mani. Yaliya hina. I mani a nge te timovha ta ku hlayiseka to hlayisa president mathayele ke ta brand yo karhi. Oh, load shedding gama. hey a hi So, tseme yeah. a hi tsemeni kwala hi nga ze hi vulavula to hlaya Yeah, no. hi khense ngopfu Va hi khomeleni na Sweswi- tijuta. sweswi hi nga vulavula ku n'wina ka hlese ho fane hi mi khipa Yeah. tibuku leti mi nga na to sweswi I yini na yini So ni kandziyisa tibuku Alexandra. ta mune. Koko leyin'wana yi sold out. So buku ya mina leyi kandziyisa yi sungula yi Alexandra. Ni yi tlhantlhini. U famba na mani. Loko mi vona vakhalabya lava I ti-philosophers. A hi u famba na mani leya ya mfowethu DJ Mfundisi. Hi vulavula hi timhaka ta ku fambisa ikhonomi. Mintlhontlho leyi hi nga na yona. Hi decide ku rima fole kumbe byala mavele na. Loko hi byala mavele hi byalela mani. ne A nga ta hi nyika yini rini. So hi sweswi kha hi swi vulavula ku mi ya ka stadium mi akela mani. ne A nga ta vuyeriwa hi yini. Njhani rini. rini So I timhaka ta ku vutisa ti-economic question. ne Ku loko ku ri hi ya aka tiyindlu swa sala mani ti akiwa hi mani rini a ti akela vo mani va tikuma njhani va hakela or ka njhani. ne I buku leyi nga fuwa swinene yi na ta marhandzu yi na timhaka ta ku xaniseka ta vuloyi ti tele na swin'wana na swin'wana n'wina va switiresa ta mukhavhara leyiwani kahle ka topic to tala leti hi nga ti khavhara ti-load shedding and whatsoever ya Ti le ka kahle comrades. i timhaka ta politiki politiki okay leswi endliwaka hi van'watipolitiki ne Comrade. comrade Okay. and then Alexandra ya vanhu va le Alexandra so ni te na tikhopi ta yi tiri ntsena a ni swi tivi ku ti ta tekiwa hi mani ka n'wina mara ni ta endla ku na van'wani va tikuma Mi nga walela va. mi nga ti amukela so ni navela ku sayina hikwani Teke hinkwato. ta gaya hi khense ngopfu A hi ta ku n'wana na un'wana va na tinharhu ta kona. a ni ta ti tisi so hi ta Va ri tikumeka njhani? mi tikuma njhani munhu loko a tikuma njhani ka n'wina Le Alexandra va yimisang kahle hi huma ka camera vanhu ha va ta hi vona. leyi Eh, Yeah. fane hi huma kahle. so loko munhu a lava tibuku letiwani u tihlanganisa na mina ka Facebook page ra mina or tluka ra mina I Ntsako Ndombelani Mahumani na le ka Instagram swa fana or a nga ni khumba ka 0798280642 or a nga ka ritluka ra tatana Enoch Xixenge hi vona mukandziyisi na vona a nga tikuma tibuku nkarhi wun'wana na wun'wana a deliver kun'wana na kun'wanyana ta kumeka Okay. sweswiwani ku za ntena letiwani I tibuku leti nga ka demand Ne. to va ku heleni comrade kahle kahle se ku na demand ya ku se hi fanele hi hundzuluxa hi ya ka ti-language tin'wanyana because loko mi kuma ku mina
mina xinjhinani xa mpedi loko mi xi hlayela hi xichangani xi twa ku nandziha mara xi ku ni nga swi twa kahle loko swi hundzuluxurile swi ya ka xipedi Show my mission, Julian. Ni nga vuyi ku ni na badi ni na nhlahla. I khensi ngopfu no khensa mina until hi swinene. hlangana nakambe ni xoko se hi ta tshama hi ri swin'we laha mina timhaka tin'wana to tala ngopfu No, leti I fanele ku khensa ti tlhantlha hi ri so Yeah. ma ni twisisa Yeah. hi khense ngopfu Khensa maxava hina. na swo fana a va pfali kahle ngopfu mina ni rhandza kwala ka tibuku ne na ku tiva ku hi kumekisa ku yini ne I think hi fanele hi phusha swinene ne ngopfungopfu leya comrade yona a ni se yi hlaya mara na swi twa na mina ku loko mo hi na khomeke hi le- tshiki na leyiwani loko mi kha mi yi hlamusela na swi twa ku na swin'wana ya Swi ya ka nga ku ta comrade nga ku ni na timbirhi tinharhu laha movheni so I ti ta mi khavhara I Ne? think a hi veni na ku encourageana no hlayahlaya ya ku na xin'wana xin'wanyana hina a hi hlaya ku na swin'wana nga tshama vula ku loko lava ku kumetela munhu wa ntima xin'wana na xin'wana faka swi le bukwini bukwini faka matsalweni Ntiyiso. vanhu a va hlayi cheka ya vekiwa bukwini nge ta vuya ka yi kuma ta za expire Yeah. yi nga se tekiwa hi munhu ya so a hi hlayahlayeni. hlayeni. leswi endla hi va na ntlawa wo karhi wo hi tshama hi hlaya buku ntsena Ne? Yeah. hi ta hlaya buku ya leyi za hela ne ya hi yi nghenelela ne ya let's do that ne hi na book club by the way yi vitaniwa nhlalala book club hi sweswo lava vahlayi na vatsari kumbe xa siku rin'wana mi nga hi hosta hi ta kwala dejuta naswona hi tshama hi reviewa buku ya munhu wo karhi hi vulavula ku yi vulavula hi yini hi nyika solo na swin'wana na swin'wanyana Ne. swi aka tiko ra hina swi dyondzisa na vana va hina ndhavuko na ririmi ra hina ri tshama ri hlayisekile so hina hi ta tshama hi ri kona hina hi khense swinene ku va mi hi xiximile mi hi vitana laha hi ta tshama hi tiphina na n'wina hi teka leti a ku na nkenga hi pfala kwalano vanhu va hosi as mi swi tiva ku hina hi kumeka a dejuta and swi le ku nuheleni juta ka hina se nwesa ku na swakudya kun'wana A ni la ku huwelela kasi a swi ti na. so loko la ku tata jumpa na van'wani ta mi nga rivali ku like and subscribe. Please don't forget to like and subscribe and ring the notification button. So please, until we meet the next time, thank you so much. Bye.